Maleng! Maleng! Apa kak? Tahu le, apa sih malam sedih? Barang tak ikut le, para ketangin nabi orang. Lara pala ambu kak, sepala konge coto. Cok lah neng apa deh le? Reng bini tahu apa? Kah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, abtina laba liya ka pondok. Bapak ada gimana? Ni tak ada yang ngalen. La bele ya na. Bapak kela hi te dung na. Lo ki chert kene na. Kak, cek ke wa anang abele ka pondok. Iya. Laba liya ya jong. Engki ba senga ya jong. Bapak mesen agak heda. Acara pondok je pak bener. Sekancan jak atau karan. Bapak kari memunduk heda dia. Malah beda guna na. Can la tua malah tak kasih tajong. Malah tak ingat bapak yang tak tahu apa. Tak tu lah dah. Reng tua na tada omor. Malah beda sengir me Fatihah. Mun epakon guru na tuli mangkat jong. Ni pola oleh baru kena guru na heda jong. Engki pak. Saya ngak sampai sana bapak cak kelapain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak fokus nang pondok. Ajak ker pikiran bapak abi imbu. Bing, kok kita udah nggak lagi? Jadi Bapak. Iya lah, ke kamar aja. Ya Pak.
Minum ya kak? Enggak le. Saya nggak kok motor aro isle. Badai pa bener. Kalau antara kalau Nabi Maryam ya. Beda apa Mel? Kocang laki Nabi Maryam laki ring sarwa lah budi laki. Hilang kontra Mel. Ini kan sangat Firma, iman itu laki Nabi Maryam boleh taber. Nyani lagi mah ya Mel. Itu dia. Mama akan cedai ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kak. Ya toju. Iya. Sakit apa le? Aduh ya geng ampek kak. Tabek. Kak kok motor aro agak kak. Minta tolong sambil jaga kirois kak. Nih serius laki Nabi Maryam. Atau terapa? Makanya jelas aku nengak juga. Apa le iya le? Mata kira mata tam le. Amin. Kak minta tolong kak. Rois jemput lagi pondok kak. Iya minta tolong kak. Kone akin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ping ya kena toju. Iya be. Dari mana be? Dari pensiun kita nih. Ya jia ping lah pakun. Kak, wah anang lah dateng kak. Pak, katina apa pak? Seorang lah pak. Bu, katina apa nih bu? Kak, cong aki kak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kak, kau pas kemma kak. Kau bi anang eda kemma kak. Pohon pesaper bu, ini kalau takbirah bapak bu. Bu, ampun pesaper, tak usah terkejaran bapak. Ini kan pohon letak bira bapak. Pas apa saya nyari ego nang kok di hedona. Ampun saya kayak pikiran itu bu. Boleh saya nyari ini. Sendiri sakin anak kena bapak. Kenapa kelakuan bapak bu? Lakona bapak aja cong. Dadi maleng. Maleng bu. Terus katina apa boleh sendiri sakin anak kena bapak? Lah ceki ngong pingong heda cong. Lah nyabis ke kaina. Pola oleh arahan. Thank you bu. Kau ledeki malamnya bisa dek kai. Sekali anak pamit. Pola beda pangkali selebih saya. Ya ampun bu, pula ke istirahat. Iya kan lah cong. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan dalam kitab riyah nutuakin je orang dia kotuh andi akhlak si bagus.